Amasakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Mihozo se labon on mikupa tunong ng Vannoi Thusoh chum la chum ho anavikhom kiloite Russia yin Ukraine gamsunga Kuki ho athabia misaila LAHKHOM na anazing kinotol honin Ukraine vayom ten alloy atusot ho gamho hinga air defense system ho api loi dingon nge na anei kinovin hi hichito kilhon chun Wednesday ni khochun western gam somnga wal ho chun Ukraine in angai chat galman cha ho pi be na dingin kinop to na zong anane zun hi ade a tu tha Russia in hata Ukraine tha kam na anei to honin Ukraine air defense system ho sim hoina dingin phatsa na zong anane yu na hi hichi thu to kimat chun Brasser Kupia Ukraine Defense Group ho LAHKHOM na sun United States Defense Secretary Lloyd Austin sun tu tha ki bulu na hin avet sa su Vladimir Putin le Russia te khan git lo na le Ukraine sunga ahim danu avet sa hi anati na hi amana se be na Ukraine sunga Russia hamhal na ze hin Ukraine ngai lut na ki thopi na nei gamho dinga ki pum khat na asu do na hi anati na hi achi sa Monday ni khwapat Vladimir Putinin Crimea leibulu na phula na strike hi tia missile zakhat chunglam Ukraine Kuki ho LAHKHOM na ananei kinu to hlona mi tampin thinele manna anatu kinu chu ahitai ichi missile atha LAHKHOM ho chun military to kimet na ima anei pon mi pi chenala kolpi mei wa mun pi civilian to kimet infrastructure ho ngan LAHKHOM na anayovin agisay na hi hichi thu zia Vannoi gam tampin Russia chunga hata adem na anayzing wangvin Vladimir Putinin anato su special military operation kipol hi hichun Russia te interest le gamkai sunga Russia pau tho ho ven bin a kibol hi anati na hi hiti hoji chun Monday ni khu a German ten anikitip now Iris T SLM-il missile defense li ho la akhat na tol no anahitan United States hin NASAM anti-air missile system hatta su agan na thai chana Ukraine gamsunga tollut ding ativa sule tua Ukraine ten aman sing ho galman cha asang tampi zong pi beding atiwa hi sule hichi ho chungchuna chu Ukraine President Volodymyr Zelensky in Vannoi gam hon Ukraine chu sumle pai tisu financial lampanga zong hata gi thupi diwangi ene zong ananei nabana International Monetary Fund Forum LAHKHOM na wheelchair holimna ananei na asun Ukraine kile kidle kumkit financial year a deficit na dingin dangka $30 billion akai pi na dingon nge na zong ananei zinahi amana say bena gi thupi na ho agan na ahat chana galhin ki China amanoding chule hichigal hi gamdang hoa kai phalo thei hi anati nahi alangkhana Vladimir Putinin agun banga galhi om ta lo na chunga Russian Reserve sanga sim anako be a mabana hata ano zom na laiding tia agun hin chule Crimea gamsung le tu nai lam cha a Russia gamsunga la lu no gampheng ho venbit na dinga si pai ho chu agona chule ako dungzia nuclear galman cha agisan zong manjing theidinga Ukraine le akiloi pihogi na ananazing anhi Wednesday ni khwa senior ta NATO officer kanin anasain a Russia in nuclear galman cha Ukraine chunga ahin man cha kha le Ukraine loi gamho ti chu NATO hin chawdo kha don butna khota ki pithaiding hi anati na hi Monday ni khwapat Ukraine Kuki ho bulu na atha om kit to hlona tu nai lam cha Wednesday ni chana bulu na hol achun Russia ten Iran te sim drone ho among ove ativin hi achi sani khu hwapat Ukraine ten anaka phla ho sule apu za na hal ho kon mudo thei su technology lama advance ta hebe lo Iran te sim drone ho a hidan a phochin in hi
Hinla Iran hinsona pat hisigal sunga Russia te military lam to kisaya imacha api lodan uwa ana seizingo anahi. Hisiho ka lasun Ukraine officer hon aseidung zuyun Russian missile in Mykolaiv Kopia building dan nga asang su anakap si a ativ nahi. Hisilay munatsun rescue operation hata at sila apivin city measure pan anapong do inahi. Hitsikupihin galhong kipanapet hata Russia te bulu nahi anatu jing sao anahi. Ukraine President Zelensky in gamsunga Russia te nasusit kol pimay wa to kisay mancha atam zo hobit ke chan ikisim do e anatin sule adhang gam kai li ho azong simphat na ding to gon hi hata achil ha piu to lona chom lawa power anung sim do dingona se nahi tuni kho chana missile ki kap khum kit zia thina to Ukraine mi somni lugup awaltai akiti nahi. Russia in Ukraine hin buluapat Ukraine ki thupi ding loi phadan tampi anom jing wangin hang santa le anhu sapin chu Boris Johnson anahin ground zero tia kisai Ukraine khupi kaif sanjong thumwei ta anachut lut anahi hinla somlovin ato omun United Kingdom Prime Minister akon paido anahi ta jongle tu tha dingin ama khel bangin United States President Joe Biden in hatin panla na anai kinin ahi tuni chanin United States hin sumle pai hi han galman cha training sule ki thopi na thai zo sia pan alazingon nahi European gamtam pin jong thei tup son pan alazingon adin France Germany Poland gamho di chun asai to thon Ukraine te ani ki thopi jingon nahi hinla phat le ni kho ong chi so chanin aki thopi naw dai hajep jep danin aum jingin hijong le United States hin tanglovin Ukraine ki thopi na apizing na layo nahi tu sana United States in Ukraine adinga api do zan hi European Union gamjo si ki gom khoma apu do zan ni sangin atam zoi agitina bana tu ni sana Ukraine ki thopi na hat pin chu ai jing ta nahi alhang pia ki thopi na nei hovet din United States President Joe Biden in gal ki panapet Ukraine military adinga api do hi dangka $26.8 billion alhingtan hi hichihol achun $15.2 billion chu galman cha lamna ahin $11.7 billion chu defense aid ading ahi ani channan United Kingdom hin $3.6 billion ani ki thopi do atan hichihol achun $1.5 billion chu galman cha ading ahi agiti Poland hin dangka $1.7 billion dolalin ani ki thupin Europe gambung sungla adinga aning nei loi France in tu chan hin a hatam sulut pon hiji sun gam kai zo se ki ho li na a hi lo nahi aji chu tu ni chan hin France hin $213 million manbo ato do na layo nahi iti ji chun France army officer hon hilchit nan galman cha alien ki thupi ne ding ahin gamsungin man cha alien atam nei poi anatiu nahi heti ho kala chun Ukraine defense in France in galman cha hata ki thupi na dingon video tweet anabolo nahi ngai lut na chu sumle pai tampin avat sa hilodan gamniaw cha hijing wangun Latvia le Estonia gamtenin lunglin tin agam sungo GDP 100 la 0.9 le 0.8% sun Ukraine military financial le humanitarian aid sadingin kithopina anay honin hi Russia le Ukraine ki daw na zia nuclear gal hungmo umdo dingham tia Vannoi zin lungling launa anay jing layun solam gam kia North Korea in tu thain
atha bin nuclear galman cha patip na lama hatain ahin buipi jingkit ta vin hi tu nu kha pina dingin long range cruise missile ni ta kapdo na anei kinun state news agency chun an phong do in patip ne chu Kim Jong Un in vetla na anei dan lim ho jong an so do na hi hichi missile tha chun nuclear galman cha apu thei dan le army unit hola sol do hi dan jong anata lang uvin hi Pyongyang akun het sa na chun hichi patip na aneu chu amel mateu ti chu South Korea le United States gi na ki bol hi ativin chole patip na chun galta ta ahngum le man cha ding dan avet sa naw a hi zong ati beu na hi geldo thei khat chu achi sa hlama sa a chu North Korea te hin nuclear galman cha mandan a heluwa preemptive strike ti chu galman cha chu gala man masat theiding dan bua an helo hitai Kim Jong Un in asaina North Korea in loling ta ki ho chamna no ya nuclear galman cha sim su haina ding phat an ki pi chu kile a hitai an tin hi hichi missile tha chu achi sani kho ni masanga tactical nuclear drill abol zo wa kap do na an nei u ahin hichi missile chun South Korea gamzo se asu mang thei a hi ativin hi analyst so say danin North Korea te hin achi sa kum sang ni somni lakhat September halama chu nuclear galman cha pu thei ding missile lolhing ta ananei ta ovin asayun hichu tu tha te sa bolo hin aphot chi na hi ativin hi hinla nuclear warhead nyau cha missile sunga bultha thei ding chu apu do ta dio a hi ti chu het chit cha hi poi akiti ga he thei khat chu tu tha pati mo cruise missile ho hi alhang pia ballistic missile sanga nyau zo chule nem ta leng thei a hi hijian chu missile defense system ho pel do a target mun ho abo thei a hi alangkhana tu ni chana North Korea ten apati mo missile warhead na hi itabang ki bulham ti het set chana hi lo zin ha ta ti zat masat na ding om poi ti loi zong om kinovin hi Thusoh panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agip pagipanaw kahit pa uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay